ide sljedeća muzika. Niste čuli nikada. Kako je lepo. Kako je sve lepo. Kako je sve divno. I koze divne. Kako. I sve ti je lepo. I srećena si. I kako si srećna. Išle su na drugu stranu. Kako su išle? Da. Evo, ovako. Onda tako. Ideš. Ovako. Ti ideš tamo, a ti ideš tamo. Na koju stranu ćemo prvo rukama? Ne. Ne. Kad idemo na kontru stranu, idemo levu stranu. Idemo na levu stranu. Ok. Na levu. Uvuci unutra, zategni kolena, pravo gledaj Mašo, pravo gledaj, to, i digni ga, spuštaj ga, digni ga, spuštaj, digni, spusti. Ajde sad stoj tako na polupalcu, stoj, spuštaj. Odlično. Dobro. Zeba.
ovako neko nešto smiješno priča i onda se smijemo. I onda pokucamo na druga vrata. Onda smo čuli kako neko Loše govori, loše. I onda smo mi pobacili. I bili sam mjesto. Tako je, djeca. Idemo još jedan put, ko je drugi? Hello. Ajde, Emilija, stani na vrata da slušaš. Čekaj. I tak, 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 tak. Čekaj, smij se. Sada. Mogu mi se s tim. Sada dole. I sada gore. Ruke u pripremni položaj. Odlično, hvala. Samo znate šta, morate slušati, možda ste malo, jeste vi uzbuđene? Jeste uzbuđene? Da. Pa morate da ovo uzbuđene. O, pa to su naše mami i tate. Oni su da što ne vide. Laži, da su stotili, takvi svi čutite, ništa ne pričate. Ovo je bilo dobro, jedino što ima tu jedna stvar, da stalno moraš držati pravo leđe, a neko je ovako išao dole. Ko je to bio? Neka se javi, ko je bio ovakav? Moraš da znaš šta si radila. Moraš da znaš. Molim, druga vežba se zove, ja znam da Knežić zna. Batman Sam. Sve po francuski. Stani u prvu poziciju. Svi. Idemo 2 desno, 2 levo. Desno. Vrati. Desno. Vrati. Levo. Vrati. Bravo Emilija, naša bravo. I prva. Ruke u pripremni. Odlično. Batman center. Degaže u drugu. Kaži? Znači ovo nam je prva pozicija, sad radimo i drugu poziciju. To je program prvog razreda baletske škole. I degaže. Izbaci nogu. Izbaci nogu. Izbaci. Druga. Halo. Degaže je kad izbaciš nogu kao Batman center, Milice, vrati se u prvu poziciju. Vrati se tako. I onda stanete na 2 noge, ono što je Emilija nije znala pa je naučila. Sad zna, evo ga, svi znamo, dobro. Idemo u prvu, devojčice. Desna noga napolje, stani u drugu, ispruži prste, privuci, još jedan put, bravo još. Stani na nogu Emilija, ispruži desnu, privuci, sve na lijevu stranu, raz, odlično, 2, tri, privucite, još, posljednji, dobro, ispruži jako prstiće i privuci ruke u pripremni, hvala. Idemo sad da, hoćete pase da radimo, možemo sve raditi ili kudopije, ja mislim pase. Vi volite pase? Mi vole. A to je Grand Batman, to dođe na kraju, to obožavate, znam. Nego mi ćemo iz prve da radimo sada pase, to je kad staviš nogu, ispružiš prste i staviš je na stranu. Jel može? Maša pokaži iz prve, kako ti? Bravo. Idi malo desno, Mašice, idi malo desno. To. Stani Lejno. Lejno, šta tražiš po vodu? Predstava je, prva pozicija. Emilija, prva pozicija. Desna noga prva počinje. Koliko puta desno? 2. Pase! Vrati u prvu. 2. Ne, vrati u prvu. Još jedan put. Pase! Bravo, deco. Vrati u prvu. Idemo sad levo. Pase! Bravo. Vrati je. Hvala. Ovo je bio pase. A ja znam da vi volite još nešto. Pase develope. Ti stani Knežić na ovaj štap. Emilija, malo desno, tako. Ti malo desno. Bravo. Idemo jedan put desno, jedan put levo. Vaši? Znači pase i onda razvijamo misli ovamo. Halo, Emilija, misli na mene.
I razvijemo nogu u visinu, ne kriveći gornji deo. Idemo. I pa se develope, degaže, bravo Emilija. Privuci, idemo na levu stranu isto. Levo, levo, ispruži, ispruži, ispruži. Gde nauči Emiliju desno i levo. Ruke u pripremni. Odlično. Ajde, stanite malo da razmijenimo ovo. Kako leti? Tako. Još. Dođi do cveta, Milice. Sleti na cvet malo. Tako. I ovdje prša. Rukice rade. Bravo, Milice. I kraj. Bravo, Milico. Čekaj, čekaj. Čekaj. Sada. Dobro. Dobro. Na cvetić, Mila, na cvetić, dođi, dođi, evo